Dragi moji prijatelji, jako mi je drago što sam večeras s vama bar na ovakav način. Puno vas pozdravljam. Žao mi je što nisam tu tjelesno prisutan, ali Žile je uvijek tu svojim duhom, dobar duh u svemu. Nadam se da uživate sad gledajući film gdje se prisjećate staroga prijatelja. Ja sam morao da otiđem na put, uložio sam sve. Kupio sam sebi ovu klupu na koju vidite. Imam ovaj sat, to sam sve što sam zaradio na našem zajedničkom filmu. Odlično se osjećam. Svaki dan idem u teretanu. I odličnoj sam formi. Sad planiram sebi kupiti kuću Michael Jacksona i cijelu vilu. I ako bude neki novi projekt, nadam se da ćete me zovniti. Ja ću biti počašćen svojim dolaskom i što ćete vi biti tamo. Voli vas vaš Berba Žila. A sad moram da idem opet u teretanu. Pa vas pozdravljam i pozdravljam svoga ovoga kolegu Pilu, koji je otišao u neke druge sfere s filma. Eto, najbolje da vam on to sam kaže u nekoj svojoj najavi. Nakon naše zajedničke projekcije filma, ja sam upao u neke druge vode, kao što je droga i tabletice. Osjećam se super, ali kad nestane droge, totalno sam u kurcu. Eto, zato vam Berba Žila preporučava, nemojte se drogirati. Rađe pošaljite lovu meni, pa da ja propadnem, a da vi budete živi i zdravi. Moram ići sad opet u teretanu i na aerobike se upisati to. I eto.